Dobar dan, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Polje kluba. Evo s ovim novim videom nastavljamo naš projekat Svaki dan je sajam. U prošlim videima imali ste Mahindru, Ito i jedan italijanski podrivač. U ovom videu ću vam predstaviti traktor Hatat. Na sajmu smo ga baš lepo snimili i nadam se da ćete biti zadovoljni. Zato što smo snimili čak i motor traktora. Naravno, i u ovom videu ćemo malo da se igramo. Podelit ćemo neke majice. Zato ostavite komentar šta mislite o ovom traktoru. Da li vi ili neko vama blizak ima ovaj traktor? Kakva su iskustva? Koje su mu mane? Koje su mu vrline? Ostavite komentar, zapratite ako niste stranicu Polje kluba, to vam je ovo dole desno dugme, lajkujte ovaj video i to je to. Od našeg prošlog videa pa do danas bilo je dosta komentara, a majicu je dobila osoba sa nikom BXMX. Tako čestitamo gospodinu i neka nam se javi da vidimo gdje da mu pošaljemo majicu. Možeš nas kontaktirati na Facebooku, Instagramu, TikToku, a može i ovdje preko YouTube. Čestitamo još jedan put. Eto, to bi bilo to. Ostavite komentar, lajkujte ovaj video, zapratite našu stranicu i možete da osvojite i vi jednu majicu. I da ne dužimo, to bi bilo to. Uživajte u videu. Pozdrav!